Yes, reka anizere ko mumeze neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi kuwa mbere tariki 3 Gushyingo muri uyu mwaka wa 2025 mwese aho muri mwigire hafi amakuru ubundi tuyinjiremo ku buryo burambuye namakuru birumvikana agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Masunzu ibye byarangiye ubu tuvugana amakuru aravuga ko yamaze gutabwa muri yombi. Aya makuru muraza kunyemerera tuyasesengure kuko kugeza ubu ngewe ntabwo nari nemera yuko uyu mugabo n'ibyo yagiye akora yaba yatawe muri yombi ko turaza kubyinjiramo byose ku buryo burambuye. Ni buri hano rero ntuze kujya kure ndakubwira kandi ko Rwanyibinari za Serambwe bamaze kubwiza ukuri Kisekedi ni itangazo rikomeye cyane. Rwanyibinari za Serambwe bamaze gusohora turaza kurebera hamwe uko byifashe muri aya makuru kandi ndaza kubajyana hehe ndaza kuberekeza muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ko Wazalendo abongeye gukora ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi akaba ari ibikorwa by'amfurambi ku baturage bo muri Shabunda. Turanyarukira hanga turebere hamwe uko ibintu byifashe magingo ya dore ko ibintu abitoroshye muri aya makuru kandi turaza kwerekeza muri Walikare tubabwire yuko imirwano yikomeje kugeza ubu tuvugana. Amakuru aravuga ko hari umuntu umwe umaze kwicwa akaba yishwe n'abantu bitwaje intwaro. Igikorwa cyabereye ahitwa Oninga turaza akunyarukirayo naho turebera hamwe ko ibintu byifashe kugeza ubu tuvugana. Amayimayi byazo byabaye agaterera nzamba. Abaturage ba Ambomo baravuga ko bamaze iminsi bihishe mu ishyamba nyuma y'urusaku rw'amasasu akomeje kumvikana ngaha muri ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Mayimayi Indombe. Turaza kwerekezayo tubabwire uko ibintu byifashe naho muri aya makuru kandi birumvikana turaza no kwerekeza mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero. Abaturage bari barahunze imirwano ikomeye cyane ubu ngubu turabibabwira ko ibintu byifashe aha muri teritwari ya Rubero. Abaturage rero abatandukanye bakaba bamaze iminsi bahungiye mu bice bitandukanye. Ibyabo byifashe gute ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano muri aya makuru ku Ibendera TV. Ndaza kaye no kukubwira yuko ubu tuvugana muri teritwari ya Masisi amaze guturuka inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umuntu waguye mu gitero cy'abarwanyi bitwaje intwaro ahitwa Inyange. Uraza gusobanukirwa abagabye bitera ahangaha ni bande, ese byagenze gute. Bikaba ikomeje gukomera ku rwego rwo hejuru. Situation ikaba yongeye kuzamuka muri ibice. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira tubabwire ko hari kubera imyigaragambyo ikomeye kabutindi. Byose nta handi uraza kubisobanukirwa uretse hano ku Ibendera TV. Ikaze rero kuri mwese, nizere ko mbaze neza, nizere ko mwagize uwa mbere mwiza, nizere ko bagiye mu kazi mwagize akazi keza, hanyuma birumvikana nawe babitagenze neza namwe no kwihangana iminsi kisunika ubuzima bugakomeza muri uwo mujyo. Munyemerere ibintu tubigenze gutya nta gutinda no gutindiganya ubundi mukanya twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye.
ni uherereye mu Rwanda tuguhaye ikaze muri aya makuru, ni uherereye mu bihugu bya Afrika tuguhaye ikaze, ni uherereye hehe, ni uherereye mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvege, muri Canada n'ahandi hatandukanye. Tuguhaye ikaze muri aya makuru twinjiyemo. N'amakuru rero agaruka ku byifungwa y'uyu mugabo, ngira ngo abenshi muramuzi, Generali Generali Masunzu Pacifique. Ibye bimaze kuba bibi cyane. Amakuru aravuga ko uyu mugabo yatawe muri yombi uyu munsi mu masaha yo gitondo cya kare. Amakuru akavuga ko ngo yatawe muri yombi ari kumwe n'abandi basirikare benshi. Uyu mugabo ibye murabizi, ni umugabo bivuga ko afite inkomoko ku bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru rero akavuga ko uyu mugabo yagiye agambanira abanyamurenge benshi cyane. Uyu mugabo rero amakuru dufite ariko tugishakisha cyane, dore ko ngewe kugeza ubu ntago nari numva neza ko uyu mugabo yaba yatawe muri yombi koko. Generali Masunzu rwose ntago ibintu bye ushobora guhita ubyemera gutyo gusa, ariko amakuru twakomeje kugenda tubona kuri rezo sosiyo zitandukanye aravuga yuko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru akavuga yuko uyu ngo yafashwe aregwa cyangwa se akurikiranwaho ibikorwa bijyanye no kubeshya inzego zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akavuga yuko ngo iby'uyu mugabo abikirimo agukurikiranwa. Amakuru kandi avuga ko uyu mugabo ngo yaba yaragiye abeshya abajenerali batandukanye mu bijyanye n'igisirikare ahangaha mu bice birimo na Kivu y'Amajyepfo. Akorera akavuga yuko ngo uyu yagiye asabwa ibisobanuro kenshi, ariko muri raporo yagiye atanga akazamo kubeshya, yaba kubeshya ngo inzego za gisirikare zimukuriye, akaba kandi ngo no kubeshya Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero amakuru agera ari hanze ari kuvugwa ubu tuvugana, akavuga yuko ngo yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru avuga kandi ko uyu mugabo ngo yatawe muri yombi ari kumwe n'abandi basirikare batari bakeya. Kugeza ubu rero mw'abantu mwe mudukurikiye, uyu mugabo murabyibuka ibitero yagiye agaba cyangwa se afasha mu kugaba muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ku baturage b'abanyamurenge. Murabyibuka ibitero uyu mugabo yagiye ayobora byinshi cyane kandi bitandukanye. Hanyuma rero uyu mugabo niba yamaze gutabwa muri yombi, byaba ari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kujya batekerezaho kabiri. Uyu mugabo Generali Masunzu bivugwa yuko ngo yaba ari we wari uri inyuma y'iraswa rya Generali Makanika wari ukuriye Twirwaneho. Uyu mugabo bivugwa yuko yagiye ategura akanaba inyuma y'ibitero byagabwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bice no mu bihe bitandukanye. Amakuru akavuga yuko uyu nawe ngo yamaze gutabwa muri yombi. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Reka mu gihe rero iby'uyu mugabo igikurikiranwa, dore ko n'ubundi amakuru ari amakuru tukirimo kugenda adukurikirana akantu ku kandi abiveho, ariko amakuru aravuga yuko uyu ngo mu byo yaba akurikiranweho ngo harimo ibikorwa byo kubeshya inzego zimukuriye.
ese yaba yarabeshye iki, yaba yarabeshye hehe? Ibi byose turakomeza kugenda tubikurikiranira hafi. Reka adukomeze n'aya makuru rero tubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubwiza ukuri Tshisekedi. Hanyuma rero amwitangazo Alliance Fleuve Congo binyuze mu muhuzabikorwa wabo ni Colonel Nanga amaze gutangaza akurira inzira ku murima Perezida Tshisekedi ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ni mu gihe mu minsi ishize Kinshasa yari yatangaje ko igomba kuzaba ariyo itanga uburenganzira kwifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Hanyuma rero Alliance Fleuve Congo ikaba yavuze yuko uyu mugabo nta bushobozi afite, yemwe n'abafatanyije kuyobora ngo nta numwe ufite ubushobozi bwo kuba yafungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Nanga yatangaje ibingibi inyuma y'iminsi mike ya Perezida Macron w'Ubufaransa atangaje ko iki kibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa mu byumweru bike biri imbere kugira ngo kijye gikoreshwa n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi biciye muri Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akanaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Patrick Muyaya yavuze ko leta ariyo izafungura iki kibuga cy'indege cya Goma kuko ngo ariyo yonyine ifite ubwo bubasha. Muyaya mu cyumweru gishize yanditse ku rubuga rwe rwa X ko akongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizakorwa gusa mu busabe bw'inzego za leta ya Kongo kandi ngo bigenewe gusa indege zigenewe ibikorwa by'ubutabazi zizajya zikora ku manywa gusa, ngo si uruhurirane rw'umubyeyi u Rwanda cyangwa urw'umwana warwo abarwanyi b'intare za M23. Colonel Nanga rero nawe yongeye ajya hirengereye afata ikaramu aratangaza abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yicaye aritereka arangije araripura. Yavuze ko ngo bitangaje kuba nyuma y'amezi 10 yose Perezida Tshisekedi aribwo yibutse ko muri Kivu zombi hari abanyekongo bakeneye gutabarwa mu gihe ubwo imijyi ya Goma na Bukavu yafatwaga ngo yarahise abahana biciye mu gufunga amabanki, byagize ingaruka mbi cyane ku baturage. Nanga akomeza atangaza kandi akaba yakomeje avuga ko ngo yagaragaje ko ngo bidasobanutse uko Tshisekedi yahisemo kugerera impuhwe bari abaturage mu gihe mu byumweru bike bishize yabarasagaho akoresheje za drone na Sukhoi z'intambara. Colonel Nanga yavuze ko ibi imaze iminsi bibera muri Kivu iyo biba byarabereye mu gice Tshisekedi yakomokamo atari kuba yarigeze afunga banki nimwe yaho. Kubwa Colonel Nanga yagize ati kuri Tshisekedi uburasirazuba bwa Kongo bufatwa nk'igihugu cy'abanyamahanga bitewe gusa nuko abahatuye ari abaswahili kandi bagenzi babo Kinshasa n'ahandi bafatwa nabi umunsi ku munsi. Nanga yabwiye Perezida Tshisekedi ko niba koko asigaye yiyumvamo ko akwiye gufasha abaswahili kugira ngo bongere kubaho mu buryo busanzwe yakabanje gufungura amabanki ndetse akanorohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Yavuze ko abaswahili batagira umuco wo gusabiriza kuko ari abantu n'abakozi cyane babeshwaho n'ibyo bakoreye. Uyu mugabo yeruriye Tshisekedi ko nta bushobozi na buke afite bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitagizwemo uruhare na Alliance Fleuve Congo na M23, aho yagize ati niba koko wumva ko uri umugabo nyawe uzaze fungura ikibuga cy'indege cya Goma bitagizwemo uruhare na Alliance Fleuve Congo M23.
Kivu y'amajyepfo tayari tumanukaneyo abawazarendo abarembeje abaturage bo muri Shabunda kugeza ubu ngubu ibintu bikaba bimeze nabi cyane muri Shabunda. Kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro ya wazarendo bikomeje gutera ubwo abaturage bo muri teritwari ya Shabunda muri Kivu y'amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri Shabunda ukavuga ko arwanye ibigaruriye uduce twinshi bagakora ibikorwa bibi ndetse by'urugomo. Bimwe muri ibyo bikorwa barimo gukora ngo harimo iyicwa y'umugabo Ikakamba muri sheferi ya Abakisi. Abatanga buhamya akurura urupfu bavuga ko uyu mugabo yajugunywe ari muzima mu mugezi wa Mugoma n'abarwanyi ba wazarendo kubera ko ngo atishyuye umusoro kuri bariyeri. Abawazarendo abagenda bashyiraho imihanda n'imihanda. Umurambo we kugeza ubu ngubu ngo ntabwo uraboneka. Umudugudu w'abakuru muri sheferi ya Wakabango ya mbere havutse imirwano hagati y'imitwe ibiri ihanganye ya wazarendo ku itariki 31 ukwakira nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Iyi mitwe ngo yarwaniraga kugenzura ko gace bituma hafatwa umuyobozi w'umutwe umwe muri iyo mitwe hamwe n'abarinzi be ba hafi. Imirwano rero ngo yatumye ingo zigera ku 2547 zose zihunga. Uretse ibi kandi ngo uku gushyiraho za bariyeri zo kwambura no kuriganya abaturage ngo bikomeje kubangama aha muri bice. Abaturage rero bakaba bongeye kuzamura ijwi ritabaza bari gusaba ubuyobozi n'amahanga kubarengera kubagoboka no kubatabara kubera ko izi wazarendo ngo zibamereye nabi ku rwego rwo hejuru. Kambibutse ko ari amakuru ku Ibendera TV ukomeje gukurikira hano ni kumwe n'umukada. Reka aya makuru mikrofone tuyerekeze muri teritwari ya Warikare. Hari amakuru angezeho aka kanya, makuru aturutse indani kwa ndani muri Warikare. Ndagira ngo nkubwire ko hamaze kuba urupfu rukomeye cyane, urupfu rw'inzira karengane, rukaba ari urupfu ruturutse ku barwanyi bitwaje intwaro bongeye kugaba ahitwa Oninga. Amakuru aturuka ahitwa Oninga mu urwego rwa Usara muri Warikare muri Kivu y'amajyaruguru aravuga ko abarwanyi bitwaje intwaro barashe umucuruzi, akaba rero ari umucuruzi witwa Amandefu. Akaba rero ngo yarashwe n'abarwanyi bitwaje intwaro bikekwa ko yaba ari wazarendo. Uyu mucuruzi amakuru avuga ko ngo yavaga muri Rubero azanye ibicuruzwa bye agiye gusubira ahitwa Yoninga aho asanzwe akorera ibikorwa bye by'ubucuruzi. Akaba rero ngo yaje kwisanga yaguye muri ambushi y'abarwanyi bitwaje intwaro, birangira rero ngo abamurashe. Abo bantu bamurashe ngo abamuherejeho amasasu menshi mu gituza ahita apfa ako kanya nyuma yo kumwica. Ngo abahunze bajyana bimwe mu bicuruzwa yari afite. Uyu Mandevu akaba ngo yababaje abantu benshi cyane. Inzego z'umutekano zikorera muri ako gace kabereyemo uru rugomo zikaba zivuga ko zatangiye iperereza kugira ngo akurikirane ibijyanye n'uru rupfu, ariko kandi n'ibitero bikomeje kugabwaha umusubirizo. Mayi Ndombe abaturage ba Mbomo bamaze iminsi 2 bihishe mu mashyamba nyuma y'urusaku rw'amasasu. Mu minsi 2 ishize abaturage bo mu mudugudu wa Mbomo mu karere ka Borobo mu ntara ya Mayi Ndombe babaye mu bwoba bwinshi nyuma y'urusaku rw'amasasu
rukomeje kumvikana muri ako gace. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'uko abasirikare bahasesekaye biturutse ku kirego cy'umuturage wari wagiye gutanga ubu usabe bw'uko hari abamwandagaje mu ijoro ryo kuwa gatanu bakamugabaho ibitero. Ubwo rero ngo ibi byabaga amasasu yatangiye kumvikana ahantu henshi, ibirangira rero abantu batatu bahise bapfa. Iyi mikorere yahise itera ubwoba bukomeye bamwe mu baturage bose, bituma bahungira mu ishyamba. Umukuru wo muri ako gace no kuvuga umuyobozi wo mu nzego z'ibanze yitwa yitwa Mobarebare, akaba yemeje amakuru y'uko hari abaturage bamaze iminsi bibera mu ishyamba barahunze ingo zabo biturutse ku umutekano mukeya ukomeje kumvikana muri ibice. Umunyamategeko akaba n'umurwanashyaka w'uburenganzira bwa muntu muri ako gace witwa Maître Eric Bentombwi yamaganye ibikorwa byo gufata abantu nijoro nta burenganzira bwemejwe ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abaturage, dore ko ngo bigera nijoro abakirara mu baturage bitwaje intwaro. Amakuru akavuga ko ngo ari izi za Wazalendo zo muri Mayi Ndobe, zikaba rero ngo zirara mu baturage zikabarasa, abandi zikabiba, abandi zikabambura, abandi zikabahondagura. Aha rero amakuru akaba avuga ko harimo gusabwa ubuyobozi bw'intara kwihutira gukora iperereza no guhana abasirikare bagira uruhare muri ibi bikorwa. Ni ibintu bikomeje kubangamaho umuyobozi w'umudugudu yongeyeho ko urusaku rw'intwaro rutera igitutu gikomeye ku mitima y'abaturage, bigatuma batinya cyane abapolisi n'abasirikare, bityo bagahitamo guhungira mu mashyamba buri gihe kugira ngo baramuke amahoro. Amakuru yaravuga ko abaturage baherereye muri ibi bice ngo ntibakirara mu ngo zabo, ahubwo buragoroba bakerekeza mu mashyamba, akaba ariho ngo abajya gucumbika. Reka atwerekeze nanone muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bari barahunze bakomoka i Rubero bari mu kaga mu bice bitandukanye by'umurenge wa Ikoboni muri Warikare. Imiryango myinshi y'abaturage bari barahunze ariko bagasubira mu rugo mu murenge wa Ikobo muri Warikare baturutse muri Rubero, ubu ngo bari kubaho mu buzima bushaririye cyane. Abaturage ngo abasigaye heru mu midugudu ya Misona, Kanune, Bunyakahindo, Busunzu na Mashuta mu burengerazuba bwa Bureusa, mujyi mukuru muri uwo murenge. Bakaba rero ngo kuva bagaruka mu ngo zabo imibereho yabo irimo kugenda irushaho kuba mibi cyane. Nk'uko abaturage babivuga ngo kubona ibyo kurya ni ikibazo, kwivuza ni ikibazo, kwishyura abana amashuri ngo ni ibintu bigoye cyane. Aho umwe muri abaturage batuye ahitwa Misona yagize ati uko ubuzima umeze ubu ni ubuzima bubi cyane. Ubu rero twarahunze tugeze mu nkambi tubaho nabi, bituma dusubira iwacu, ariko kuva twagaruka kubona ibyo kurya byabaye ibibazo bikomeye kuko twasanze imyaka yacu yarangijwe burundu. Abaturage rero ngo bakaba barimo gutabaza mu gihe n'ubundi ngo imibereho yabo iri hagati y'urupfu n'umupfumu ahangaha kugeza ubu ngubu. Reka twerekeze Masisi tubabwire ko umuntu umwe yishwe ni mu gitero cyagabwe ahangaha n'abitwaje intwaro, kikaba cyagabwe mu gace ka Inyange. Umuturage umwe yishwe yarashwe mu ijoro ryo ku munsi nijoro ryakeye ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere, ubwo abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bagabaga ibitero mu gace ka Nyange mu murenge wa Bashari Mokoto.
ni muri Bashari muri Masisi. Amakuru atangwa n'abaturage baherereye ahangaha avuga ko abo bagizi ba nabi babanje gusahura ibintu by'abaturage mbere yo kwica uwo muntu mu gace ka Nyange ni muri Bibwe. Abandi bantu bagera kuri babiri ngo bari bafashwe bugwate n'abo barwanyi babashije kurokoka ku buryo butunguranye, ubwo ngo barwanaga no kubacika. Inzu nyinshi z'ubucuruzi n'amafarumasi zasahuwe n'abo bantu abataramenyekana. Ijoro ryose ngo ryabaye ry'urusaku rw'amasasu menshi y'intwaro nini n'intoya. Aha muri ibi bice abasirikare bitwaje intwaro bikaba bivuga rero ko ngo aribo bagabye ibi bitera ahangaha, nubwo amakuru amwe avuga yuko ngo yaba ari Wazalendo andi akavuga abandi, gusa ibintu bikaba byongeye kudogera muri aka gace. Reka duhite twerekeza kandi muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira harimo kubera imyigaragambyo ikomeye cyane. Abaforoma n'abaforomakazi bakoze urugendo rw'imyigaragambyo basaba amafaranga yabo y'amezi menshi avuga ko batishyuwe. Ishyirahamwe ry'abaforoma n'abaforomakazi bo mu mujyi bo muri Uvira bateguye imyigaragambyo kandi bayikora kuri uyu wa mbere tariki 3 Ugushyingo muri uyu mwaka. Akaba ari urugendo rw'imyigaragambyo yakozwe mu mahoro, bakaba banyuze mu muhanda mukuru wo muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rugendo rwari rucungiwe umutekano n'igipolisi, rukaba rwatangiriye muri Monima rwerekeza ku biro by'intara biri Kavimvira, aho hasomwe kandi hashyikirizwa ubuyobozi inyandiko irimo ibibazo byabo. Uru rugendo rero ngo rukaba rwari rufite intera igera kuri kilometero 4 zose, nk'uko byasobanuwe na Ndakundi Rashidi Jostani, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abaforomo n'abaforomokazi muri Uvira. Aba bakozi b'ubuzima ngo barasaba kwishyurwa amafaranga y'amezi 18 y'imishahara y'abasimbura, no kuvuga remplaçant, ndetse n'amezi 10 y'inyongera y'akazi kabo gashobora kubashyira mu kaga, no kuvuga prime de risque. Reka ibi msenaho mbisobanura aho gatoya. Aya amafaranga barekarama cyangwa abasaba nayo y'abasimbura, no kuvuga uko umuganga ashobora kuba yagize ikibazo hakabaho umusimbura. Hanyuma rero umusimbura hari igihe ahembwa n'uyu muganga kuko yaje kumusimbura, ariko noneho nawe akazasubizwa cyangwa se akagarurirwa ya mafaranga yahembye uyu umusimbura. Andi mafaranga kandi barekarama n'ay'inyongera ku masaha y'akazi cyangwa se ku masaha y'ikirenga. Aya nayo ngo ntago bari bayahabwa. Abaforomo rero bakaba bamenyesheje ko nibaramuka batumviswe n'ubuyobozi bazatangiza n'imyigaragambyo rusange, noneho abakanga akazi burundu kugeza ubwo ikibazo cyabo ngo kizakemuka. Reka tugane ku musozo w'aya makuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka nongere mbashimire cyane kandi bifurize gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nyuma mwese aho muherereye mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira gahunda za Ibendera TV.